эслас вакалары ақта тариф etmege hazırmız. Студияда мен Султан Истакаева çalışам. Хайырлы акшамлар. Ең күчлі күрешчі кім oldu? Milli күреш бойынша 3-ші бутун Қырым чемпионатының мүкафатлары насыл еді? Не үшін силялы аскерлерге Қырым сынырында ер тапылмады? Қырымда ең девамлы Артекс минасы хақындаки фильмнің премьерасы тақдим етілді. Баш қараманларының тарихы насыл? Айлеви бақтыны сыры неде ағыр вазиетті насыл етіп күч тапмаға мүмкін. Бұны 90 ешлі Шафиқа Аядинова біле. Қырымның қайсы бір коллективі Зиманеви санат сahasында милли мүкафатының лауреаты oldu. 150'den ziyade iştirakçı araba ve umumi mükafat fondu 3 milyon rublege yakın. Kırım'da en güçlü kureşçilerini ve Yarımada'nın absolut çempiyonu belgilediler. Tedbirden Elmas Ablakimova tarif etti. Rakipler kureşke yanaşalar ve bir-birini atıp başlaylar. Sağ şehrinden kelgen Dilaver İbragimov'un yaşı 60'a yakın. O çempionat iştirakçileri arasında en yaşlısıdır. Күрешке келген мескедім, ниетім, что балаларға көрсетмеге, что қартлар тоже еще борются, яш балалар, пусть келсінлер күрешке, вольный болыр, самбо болыр, зидо болсын, bizim қалқар çoqlayсын, күрешші балалар. Kureş boyunca butun Kırım çempionatı 3. keresi geçirili. Yarışlarda evvel adettince sporçularının çekisini ölçeyler. Onlarını 4 kategoriyaga böldüler. Ervin Kucherov judo boyunca sport ustası namzeti sayıla. Kureşte 70 kilo çeki kategoriyasında ilk sefer iştirak etti. В Куреше я решил участвовать, потому что это наша национальная борьба. И я ни разу не принимал участие, мне просто интересно проверить свои силы. Расскажите, как оцениваете подготовку спортсменов в этом году? Ну, как и обычно, кто готовился, тот готов, например. Кто думает, что это здесь можно пройтись и просто так взять, как, образно говоря, на халяву что-то, тут не получится. Milli kureş bu hepsi kureşuv çeşitlerini birleştirgen sporttur. У нас занимаются и вольная, и греко-римская здесь борются, и дзюдо, и самбо. Понимаете, все виды спорта, вот этот вид спорта, куреш, он всех объединяет, понимаете? Настолько он красивый, интересный. Надо хорошо рискнуть, глобала надо. Çeşit ustalar en samimi ve parlak duygularını doğura. Жаркие бои идут на татами, эмоции просто зашкаливают. С утра немножко было прохладно, сейчас очень жарко. И жарко не только в температурном режиме, но и в эмоциональном. Kırım'da kureş gayırdan tıklenili ve rağbetlik kazana. Oyun sporçularını hem de hepsi Kırımlılarını birleştiriyor. В этих соревнованиях принимают участие не только крымские татары, а ребята многих национальностей. Один из показателей, что мы живем в большой дружной семье. Anton Kurachev Rusya cima takımının azası ve memleketimizin şimdiki çempiyonu. O kureşte 3. keresi iştirak etti. Не мой, конечно, не моя специфика вида спорта, но очень рад, что развиваются такие виды спорта. С огромным удовольствием приезжаю сюда каждый год. Milli kureş boyunca butun Kırım çempionatı Kırım yolbaşçısı Sergey Aksionov'un kol tutuvu ve devlet duma mebusu Ruslan Balbek'nin teşebbüsünden geçirili. Mecenatlar da büyük hisse koştular. Şimdilik yarışta tek Kırım'da propiska etilgenler iştirak etti. Норма вынужденная. Как только мы дойдем до тех стандартов, которые сегодня будут говорить о том, что мы готовы встретить спортсменов, и, конечно же, на первом же открытом чемпионате, когда мы пригласим сильнейших спортсменов со всей необъятной страны. Meselelerimiz endi yavaş bitmekte. Tedbir Rus ve Kırım Tatar tilinde tefsir etildi. Kelip olmaganlar için Millet Telekanalı butun gün devamında canlı yayınlap alıp bardı. Sonunda bir çeki kategoriyada galipler belgilendi. Final tutuşuvdan evvel muhlislerinin duyguları kerginleşe. Onlar da kızgın derecege yete. Çünkü en güçlü kureşçi unvanı uğrunda 80 ve 90 kilo çeki kategoriyalarında galipler çıkarlar. Bu İzzet Kadırov ve Elimdar Saidov'dır. Absolut çempionu Elimdar Saidov oldu. Endi 2 yıldan beri o Kırım'ın en güçlü kureşçisi unvanını korçalay. Спасибо моим всем партнерам, которые занимались со мной, моей семье.
моей дочери и моей сыну, и моей жене обязательно. Спасибо всем. У вас достаточно равная борьба была. Как оцениваете соперника? Недооценил, думал легче, будет легче, но попался хороший. Поздравляю, Хайрлайв. Крупно покажитесь, коллеги журналисты. Айша Шулакова, Эльмас Аблакимова, Виталий Голубев, Рафаэль Вахидов, Миллет Ичон. Чемпионатқа Ингушетиядан 16 адамлық әйедді етіп келді. Турнирны пек бегенділер. Олар спорт екі жумхуриетінің халқларыны бірлештіре деп қайдеттілер. Нас хорошо встретили, было интересно, очень даже интересно. Я даже первый раз видел такие соревнования. Народ добрый, приветливый. Но надеюсь, что мы еще не последний раз сюда приедем. Турнирге мусафирлер Қырым көпірінден етіп келділер. Олардың арасында ярымадыда ilk сефер bulunғанлар да бар. Қожаман құрыжылық оларына айретте қалдырды. Между народами, да, которые живут в Крыму и в Ингушетии, вот накладывается и строится вот такой мост дружбы. И вам спасибо вот за высокую организацию. Елбаш ве миллиард байрамлары күнлері Ахмеджетнің ава лиманы 100 беңден зияды елжуға қызмет көстерді. Бір ай давамында 300-ден зияды рейс қабыл етілді ве елланылды. Ең қызғын январның 5-ші олды. Шу күні ава лиманын қызметлері 10.210 адам олды. Рахбетлі енілішлерінің сырасында Москва ве Санкт-Петербург шерлері тұра. Умумен Елбаш байрамлары Қырымға 15 еніліш бойынша 12 ава шіркет учулар бежерді. Украина Қырым сынырында тұрған селялы аскерлеріні алып ташлады. Комшу дәулет тарафы Қырымнен сынырда яны кечув ноқталарыны донатқан сон, анда аскерлер батальонына ер тапылмады. Бұ ақта қанунсыз селялы тәшкілятының ребері Ашайт ве энергетик қамачавларының тәшкілятшысы Ленур Ислямов хабер етті. КПВВ құрдық НДС-анда аскерге ер йоқ. Баштан ерде сынырчылар қызметі бұлынажақ. Сіз есе девлет қызметлеріне айыт дегілсіз деділер. Шынды есе автосервис зонасында ер йоқ, чүнки оны планыштырмадылар. Оның сөзлеріне көре мемлекетті ось волонтер боржыны берген яшлар керек олмадылар. Хатırlatамыз, аскер батальоныны 2016 сенесінің башында иш адамы Ленур Ислямов тарафындан топлаған еді. Селялы тәшкілят Исасин Қырым татарлардан ибарет. Бұл Қырым Русия тәркібіне кіргеніне қаршы шыққанлар олды. Артековский закал халқара бала мерkezінде лагерінің тарихында ең девамлы смена ақында весиқалы фильмнің премьерасы кечті. Есерінің сюжет вақиялары ве артеклерінің ань-анелері ақында Фатиме Сейдаметованың левхасы. Бұл Эстония сәкені Этель Аэсма о 90 яшында қадын артекте ең девамлы сменада бұлынғаныды. Оғызның ешірні тамам бұл сменаға бағышлады. Писала я эту книгу по своим дневникам, которые у меня сохранились до сих пор. Это и помните? Бойся Виктор Кеслюта ода Эстониялы. Этелен бераберлікте ең парлақ балалық одиссиясыны паляштылар. Эфсаневе артеклелер 30 ел девамында көрішмедлер. Бұл қадар вақыт кечкен сон весиқалы фильмнің чекімлерінде көріштілер. У меня завязалась переписка с моими бывшими артековскими друзьями. Башлангыч сыныфлар тәлебелері олғанда язлық тәтел девамында олар артеке ел алған еділер. Ама бір аптадан соң женг себебінден тақлия тілмеге мечбұр олдылар. Елда олар 15 ай бұлындылар. Сталинград, столица Нижняя Чивская, Фролово, Камышль. Сон кеноқта Алтайда Белокуриха қасабасы олғанады. Анда олар женг биткенже 2 елдан зияде умыр кечірділер. Более это партек өз фалиетіні бірді қаға біле тоқтатмады. Я тоже думаю, что это как раз вот тот скреп, на котором и держалось все, когда люди чувствовали себя, что мы артековцы, мы коллектив, мы вместе, мы выживем, мы должны что-то делать, приносить пользу людям. Режиссер ве сценарийнын муэлефен девамлы артек сменасы ақында бірше бөлмейді. Бұна өкітіве мәлімат васталарында раст келді. Тамам бұл мақале Татьяна Мирошнике оқырманларны тапмаға ве весиқалы фильм яратмаға илхам берді. Идея фильма возникла 3 года назад, и где-то примерно 1,5 года шел сбор информации. Это все статьи, воспоминания, поиск героев. Фильм финансировался Министерством культуры, это грант Министерства культуры, производитель компания «Студия Горького». Артековский закал фильмнан серлевасы о деварде лагерде тербие көргенлеріні тасвир ете. Олар тақлиеде
1300-ден зияде күн яшадылар, весе 1000-ге якын километр юлны кечтілер. 4 вожатых и 300 детей, которые выехали из лагеря в Артек, не потеряли ни одного ребенка по пути, хотя было очень много сложностей. Они попадали под бомбежку, они были вынуждены сами себя обслуживать полностью от начала до конца. Режиссер фильмнің премьерасына Халқара бала мерkezінде кечірмеге қарар алды. Иліксерджилер, мұтлақа артеклелер олмалы Деймуэлев. Об этой истории я слышал очень давно, и то есть те факты, которые я узнал сегодня в фильме, дали мне полную картину. Вот, это было очень интересно. Никому не хочется пожелать оказаться в военное время в воюющем государстве, когда там, в считанных километрах, сотнях километров от тебя находится линия фронта. Но все равно хотелось бы поучаствовать в помощи фронту, поучаствовать в выковке той самой победы. 45-ші артеклелер қожалықта чалашып, Т-34 танкына пара топлаған әділер. Жебеде бұлынған аскерлерге мектуб ве варықалар юла әділер. Көмер нөмінелер Аляда мерkezінің архивлерінде сақланыла. 75 жылдан соң Халқара бала мерkezінде тербие алғанлар bu ananені девам еттілер. 15 яшлы Эльвир Эртем Türkiye'den keldi. Filmнің kadın kahramanına mektup yazmağa karar aldı. Etel Hanım'a yazdım çünkü gerçekten filmi izledikten sonra onunla yazmak istedim, onunla konuşmak istedim. Çünkü gerçekten çok enteresan şeyler öğrendim savaş hakkında. Hatır akциясына bugün Белокуриха kasabasında da geçirdiler. Şimdi o Алтайдaki Артек olarak belli. Fatime Sidametova, Akim Bekirov, Millet için. Қырымның сыныржылар бірлігі 5 жылығыны қайдетті. Байрам тәдбірі Ахмеджетте олып кечті. Юбилярлар үшін мүтихасыз вебала тақымлары іштірак еттілер. Шындығы күнде тешкілетті 200-ден зияды адам болуына оларының іші генчлерге арби ватан перверлік тәрбиесіні бермеге ве еляк олғанларының қатырасыны әбіделештірмеге йөнелештірілген. Бұндан да қайры олар сыныржылар ордусының ветеранлары, нефақажилар ве тибби ярдымға мұқтач олған хасталар иле иш алып баралар. Мы работаем по системе президентских грантов, значит, 2 года уже работаем. За 2 года наши коллеги в ОСВОД выиграли 3 президентских гранта на общую сумму более 3 миллионов рублей. За 2 сезона, в первый сезон у нас прошло по грантам 1075 человек. В 2019 году у нас по гранту прошло 820 человек. И в межсезонье, в учебный год, у нас за зиму прошло по учебным классам более 3000 детей. Сейтлер сакины Шефика Единова юбилейны қайдеті о январның 12-сінде 90 яшыны толдырды. Өмір девамында қадынның башындан женк ве сүргінлік ерлеріндегі қиынлықлар кечті. Шымды о ватанымызда яшай ве буюк әйленің башы ола. Өзінің доған күніні балаларының торунлары ве чевараларының қаршылай. Байрамда біздің телевизион тақымызда болынды. Шефика Единованың уйкен қызы Алия. Бақлы көз яшларының өз анасыны доған күнінен хайырлай. Анасы 90 жылығыны қайдеті. Аллахына ғұмыр берсін. Юбилярның әві мұсафирлерінің толы қуанчылы күлкі, гүллер, бақшышлар ве бақт көз яшлары. Аллаға шүкір біздің аяққа салды. Бірдәнеміз хулиган болып, нетіп өсмедік. Аллаға шүкір, мына ебіміз үй құрып, балачаға болып, мына топлашып, ер-сепер келеміз, ебет сау болсын. Шефика Единова қанқыл көйінде чүх балалы хорантада доғды. Хаста олғаны себебінден мектепні бітіріп оламады. Женг башланды. Бабасы ве ағаларыны жебеге йолладылар. Анасының берабер 12 яшлы Шефика совет аскерлеріне ярдым етті, атты яраланды. Деңізден біреулер шықты, уақыт баламыз білмейдер. Башладылар біздердің атмаға, аяғыма келіп оқ кірді. Оны тезен менінде ойерде врач оқтырып, сабынман алып байладылар. 44-ші сенесі бүтін халқымызден оны Өзбекстанға сүргін еттілер. Ачлық, иш йоқ ве яшайыш үшін дешетлі шарайтлер. Чоқ балалы хоранта бойлы қиынлықларға арас келді. Шефиха ханымның исрарлығы ве тырыншылығы она иш тапмаға ярдым етті. Чүрчікте о тікіш фабрикасына ішке кірді. 3 сменада çalıştı. Атта ветеран труда унваныны қазанды. Фабрикада копайка тігедім, ұшсанлар тігедім, военный емес еді. Бек яқшы çalışқаным үшін 4-5 жыл çalışқандан кейін почетный грамота берділер.
Анда Шафиха ханым ақайға чыға. Оның 5 баласы ола. Олардан 2-сі егіз қызылар. Ама елеге дабыр беля келе. Оның ақайы вефат еті. 37 яшында балаларының тәрбиесі ве оқушы тек она қала. Бірдей егіз болып қоқла шыққайтып, ненен біздің кесетіп жүрейді. Шайтып чекішкен болса да, 100 өмір яшасын, таға шоғадар Алла қысмет етсін, епімізге шайтып яш берсін. Қырымға 97-ші елі қайтып келе. Бүгін Шафиха ханымның 13 торыны ве 13 торындан торыны бар. Ән бұйық ве бірінші торыны Ление қартанысыны нөменевей сая. О, она китапларға севгі ашлады. На сегодняшний день я, как говорится, работаю учителем, да. И я каждый день ловлю себя на мысли, что я эту профессию выбрала не просто так, а благодаря своей бабушке, которая с детства меня научила любить книгу. Әдейі тұрыны есе чебер әллерінен белі. Оны қартанасы текмеге өгретті. Шафиха ханым үшін өз әллерінен гүл шекілінде шамма ясады. Я его делала, конечно, с большой любовью, старалась. И вот получился такой необычный цветок. Ну, так как она у нас тоже такая необычная. Столько всего пережила, перетерпела, научила нас бороться, трудиться. Шафиха ханым текмеге пек севе. Бір көзі яқшы көрмегеніне бақмадан о көзліксіз чалыша. Оны ән кичік қызы Пакизе ярдым әте. Эпіс антерлеріне өзі үшін өзі теке. Бір антер текмек үшін бір күн масраф әте. Если она не будет шить, она болеет. Она, когда садится, начинает шить, она забывает обо всем. У нее не болит ни давление, ни ноги, ничего. Büyük bayram sofra başında en yakınlar toplandı. Musafirler hatta Astrakhan şehrinden geldiler. Herkes büyük ailenin başını hayırlaylar. С днем рождения! Желаю счастья, долгих лет жизни. София Шукурова, Султания Ситакаева, Асан Зивадинов, Миллет үшін. Гүзеллерден гүзелі Демирель адлы номиневи хореографик мектеп студиясы «Одаренные дети России» адлы Земаневи санат милли мükафатында бірінші ерні қазанды. Сочи шәрінде бір санада бұтын мемлекетімізден келген беңден зияда иштиракчы ве 70 тақым топланды. Шымды коллектив Қырымға қайтты, репетицияда мұхбирымыз Айша Шулакова болынды. Ананеви Тесчокова, sonra meşguliyetlerinin keçuvi. Demirel adlı numinivi xoreografik mektep studiyasının repetitsiyası böyle şekilde başlana. Genç oyuncular hareketlerini mükemmelleştirirler. Yani oyunun sanalaştırığı bu kundelik ısrarlı tırışuvlardır. Kırımtatar oyunlarda kız obrazı Akkuş ile kıyaslana. Eksi de Nazik ve Zarif. Şu cümleden repetitsiyalarda plastikaga ayrı dikkat ayrıla. Главное танцы – это эмоции и твоя душа. Если ты будешь знать, что если у тебя не получается, ты каждый раз исправляешь свои ошибки и становишься все лучше и лучше. Kırımtatar oyunu duygulu ve tuygunluğundan ayrıla. Mında tamır halkının adetleri, onun medeniyeti, ananeleri saklanıla. Denizler ve dağlar, çöller ve özenler bu hepsi tuvgan yarımadamız. Хотел бы в них видеть в первую очередь потенциал стремления, чтобы они продвигали свою культуру. Demirel adlı numinivi xoreografik mektep studiyası 12 yıl evvelsi Sağ rayonunun Орехово köyünde peyda olgan edi. Mında 300'den ziyade bala terbiyeleniyor. Тут очень хорошие преподаватели, мы добиваемся побед благодаря им, потому что они очень хорошо нас учат. Studiyanın reberi Haytarma adlı Kırımtatar oyun ve yer ansamblinin baş baletmeysteri Zarima Osmanova. O balalıktan özünün oyun studiyasını açmak hakkında arz etti. 300 ziyade bala okuy, keli, kuvana, medeni oyunumuzni oynay, millet oyunumuzni oynay ve başka memleketlerin oyunu oynaylar ve современник oyundan kontemporary, modern, hip-hop oyunlarını oynaylar. Genç oyuncular endi dünyanın çeşit memleketlerinde bulundular. Olar halkara festivallerinin galipleridir. Bu bir Kırım'ın köşesinde adlı oyun. Sanalaştırma Cenk'ten evvelki Kırım Tatarlarının turmuşu hakkında tarif etti. Bu oyunun kolektif «Одаренные дети России» adlı Zemanivi sanat milli mükafatında birinci yerini kazandı. Мы были очень рады тому, что мы смогли показать на достойном уровне нашу культуру. Мы среди лучших коллективов России показали такой уровень и показали, что мы лучшие. Yarış Sochi'de teşkil edildi. Anda Rusiyanın en güçlü takımları iştirak ettiler. Bu binlerce adam, 75 kolektif. Onların arasında devletimizin milli ansambleri de katnaştı. Sanaga çıkıp
өзінің куветini көрсеттілер. Мен çok gururlanam, çünkü bizim oyunumuz, bizim баларымыз en istidatlı балар. Демирель мектебінің талебелері энді барды Хайтарма адлы Қырым татар ойын вейір ансамблінің юбилейінде белі артистлерінен бір санада чығышта bulunacaklar. Айша Шулакова, Аким Бекиров, Миллет үшін. Бүгінге бұл эпосы хаберлер Миллет телеканалından айырылмаңыз, хайырлы ақшамлар.